tariki ari na 19 mweri wa muthatu mwaka wa 2024 Ngai kugeithia na Ngai kunyita ugeni kwari ni metha-ini ya Muthingi TV Gikunjuro kia mohoro gikumenyithia uria bururi wagitinda ukiriunga ndikiro wagitindia atia ningi kwamukira aria ko ni Mwangi wa Murugina ndakenda tukianjiria na maria tugikuhaririirie tukianjiria na riboti igi bara ya ndugu gionania ati irabu 101 iria 14 nicio ikirikitio gikorwo ikihingo kaunti-ini ya Kirinyaga na ni kumana na bara ya njohi thumu na iria ikoretwo ikiambikitwo guku bururi-ini ni ikinya riria rikinyaniirio thutha wa andu 17 gikorwo makiurwo ni mioyo yao mweri muhituku kumana na gukorwo makenywa njohi thumu. Ni ndeto iria ikiritwo mukonde ni kamishina wa kaunti ino ukikaine ta Hussein Alaso uria ukigite andu 85 nio makireketie gwikio ngono magikuruhanio na wendia wa njohi matakiri na marua ma gwitikirika. Hii vita dhidi ya pombe haramu pia tumesema tutasaidiana kwa njia moja au nyingine mpaka tuhakikishe ya kwamba Kirinyaga imekuwa kaunti safi, kaunti mzuri, tukija kwamba pombe mbaya imeisha na pia tunahakikishia wale ambao wanafanya biashara ya halali wasikuwe na wasiwasi wa biashara yao watafanya ya halali provided mtu ako na license na amepata license kwa njia halali na mahali ambapo inatakikana. Na sisi tutafanya bidii, tutafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba yale ambayo yametokea Mwea West mwezi uliopita haitatokea tena katika kaunti hii ya Kirinyaga. Na bado tunaendelea kuchunguza ile sumu, pombe sumu ambayo imeua watu kule Mwea West. Bado tunaendelea kuchunguza na tunachunguza zaidi tukitaka kujua haswa hiyo pombe ilikuwa imetoka wapi. Kwa jumla tumeweza funga bag karibu 400 bars. We have 114 I think 114 bars owned by civil servants, officers of the county government. There are 114. All of them have been closed. But assembly waweka katika sheria wapiga marufuku ukotaji ya chupa empty. Mtu yote ambaye sio manufacturer asionekane akiokota, akizunguka akiokota ama akiassemble chupa empty katika premises yake. So tumesema mtu yote ambaye si bar owner, licensed bar owner ama si manufacturer wala si a licensed distributor, tumesema akionekana akiokota chupa empty, tumesema tutakamata. Maana yake inamaanisha ana nia ya kutengeneza nini, pombe haramu. So nacio ikundi cia muingi na iria ikoretwo ikiambikite kana igitongoria bara ya kuhurana na uhuthiri na wendia wa njohi thumu rumwe na dawa cia kulevya guku bururi-ini ni igithingatite thirikari gwikorwo ikinyitanira kana kugathika magoti ya kuri wendia wa njohi ari ta njira ya kung'ethanira na uhuthiri wa dawa kana wa njohi ici thumu guku bururi-ini. Makiaria hindi ya kigomano na andiki a mohoro kaunti-ini ya Githumo matongoretio ni Benjamin Odhiambo na gikundi kia Blue Cross Kenya ni makiuretie thirikari gukorwo ikigathika magoti maritu kuri njohi ici niguo kunyihanyihia uhuthiri wacio. No na ukiri uguo kana gukiri uguo ni makiugite ati kana ni mendekithitio orondumwe na honge ingi ngurani kunyitanira itemi-ini ria gutigirira ati uhuthiri na wendia wa njohi thumu guku bururi-ini kana wa kihuka. The WHO or World Health Organization affirms this statement by saying alcohol taxation and pricing policies are among the most effective and cost-effective alcohol control measures. An increase in excise taxes on alcoholic beverages is a proven measure to reduce harmful use of alcohol and provides government with revenue to offset the economic costs of harmful use of alcohol. Are increasingly recognizing that alcohol tax is not only a source of revenue, but also an important population-wide intervention to reduce alcohol consumption and its negative externalities. As such, we note that the current excise rates on beer, wines and spirits are Kenya shillings 142.44 per litre, 243.43 per litre, and 356.42 per litre respectively. These rates were last reviewed in October
2022. Marketing on the digital space, the online marketing of alcohol, which this marketing that are done online targets vulnerable children and youth, and this increases the risk of early alcohol consumption and to young people or to children. So another thing that we are looking at is as you look at each county now has alcoholic drinks act, like Kisumu has Kisumu County Alcoholic Drinks Act, which also talks about the distance of an alcohol premises next to a school. It should be 300 meters away from the na harĩ riboti ĩngĩ nĩ atĩ arĩmi kuma kaunti ya Garissa nĩ makĩendekithĩtie rũhonge rwa ũrĩmi gũkorwo rũgĩthamĩrio na gwĩkĩrwo rungu wa wabici ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩguo akorwo akĩhota kũrũramata na njĩra njega. Kũringana nao, matongoretio nĩ mũrĩmi ũmwe kuma kaunti ya Garissa nĩwe Dumat Ame, nĩ makiugĩte atĩ rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũhonge rũkoragwo rũrĩ rwa bata makĩria, kuona atĩ nĩruo rũgĩteithagĩria harĩ kũhũrana na ng'aragu, na ũguo nĩ rũkĩagĩrĩirwo gũkorwo rũkĩiyũkio na njĩra ya ũritũ. This great country is today unable to produce food for its people. Leave alone exporting food. We are unable to produce food enough for us. And this is because of the problem in the Ministry of Agriculture. I want to say the Kenyan farmer only needs 3 things. He needs extension service, he needs certified seeds, and he needs to have a credit when he is unable to make end meets. If he gets those 3 things, we'll be able to produce enough food for ourselves and for export. Tell our president, Bana President, you are on the right track. But if you want food produced, bring the Ministry of Agriculture under Office of President so that you can supervise. I believe Ministry of Agriculture needs a very serious postmortem. This country, we have seen able ministers like Kibruto Arab Kirwa, when President Kibaki became the first time of President Kibaki. We want ministers who can produce. With all due respect, I would have said Linturi should resign, but I know he will not resign. So the best thing is for you to bring a Department of Agriculture under your supervision, and then you do postmortem. Naguo ugarũrũku wa rĩera bũrũri-inĩ nĩ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩra ng'aragu mahinda kwa mahinda gũkorwo ĩkĩgomera bũrũri na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũgĩcũngĩrĩire ona mahiũ maingĩ gũkorwo magĩkua na makĩria kaunti-inĩ ya Kajiado. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩkĩrekereirio nĩ rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati gũkũ bũrũri-inĩ rũĩkaine ta NDMA, nĩ rũkiugĩte atĩ makĩria ma mahiũ milioni 1 nĩmo makĩrĩkĩtie gũkua gatagatĩ ka mwaka wa 2021 na 2022 nĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire arĩmi kana arĩithia a mahiũ kaunti-inĩ ĩno ya Kajiado kũhũgũkĩra ũrĩmi wa nyeki mũthemba wa Janko, na ĩrĩa ĩkĩrĩ na ũhoti wa gwĩtiragia riũa inene. Na niĩ ndĩ mũrĩmi wa ng'ombe gũkũ Kajiado. Ndokire Kajiado, kĩrĩa kĩandehete gũkũ. Kĩrĩa kĩandehete gũkũ Kajiado nĩ ng'ombe. Ndokĩte kũrĩma ng'ombe na mbũri. Ndĩ nacio. No rĩrĩa ndokire ndambire kũhaũrwo nĩ ũrĩa ndakorire. Tondũ wa mbere Kajiado gũtirĩ rũĩ. Ndoka ndenjire borehole. Borehole ya mbere ndoimire maĩ maingĩ, only got 3 cubics. No ndayũmĩrĩirio gũkũ ngiuga nĩkuo ngũikara. Nĩ gwacokire gũkiura kabura kanini gũkĩgĩa nyeki mũgũnda. Tũkĩrwo rĩu mbura ĩno nĩ tũkũrĩithia ng'ombe. Niĩ ngĩamba ngĩgũra ng'ombe 90. Ngĩcikia gũkũ mũgũnda. No nĩ ciakuire ng'ombe 90. Ona icio ingĩ ciatigarire. Icio ingĩ ciatigarire ona cirĩ gũkũ, na ndacokire ngĩendia tũmwe twatigarire. No ngereire kidogo na iria ciatigarire no igĩciarĩte. Ngĩthiũrũrũka ngĩmenya ũrĩa ngwĩtithia nĩguo ndacemanirie na tharo ũyũ.
Taro ndawonirio mabuku-inĩ ma media ngikora mundu wa inventite etagwo Jack ngithi na ikuru ngiona kuria makuragiria tharo uyu ngikora makuritie eka 50 na ndio nimambagirie kwendia stem cia kuhanda ngigura stem cia kuhanda na ngioka ngihanda guku no ndimwire oro wa mati giki ni ta kiama giokire guku teknolojia no yatuikire oimire teknolojia umete China na ni handetwo mabururi mangi muno tiga Kenya ndoka ngihanda ni kiorona riu ugwe hana guku nyeki ino nyeki ndamihandire meri 7 mithiru meri 7 muthiru kone ndendaga nyeki ino meri 3 mithiru thutha ndingiagethire tondu niguo koragwo ya kugetha meri 3 no ni rabatarite gukuria mbegu muno ni undu wa gwiteithia na guteithia andu aria mekagia andu matoy horo wa nyeki ino na ndiroria muno kwa andu akaji ino no metikire ku embrace technology ino solution to change to transform Kajiado's livestock production business. We need to move forward, and the farmers, they need to form the cooperative. We are going to build up the feedlots, so the farmers, they can, during the drought, they can bring their animals to the feedlot, and then we provide them the full service. Haya, riboti iyo igakihe mweke twiko tugikiria oro hanini ngai kuririkania gethie na mbere na kwaraniria na ithuĩ kugera nenda citu cia ukinyanĩria gwa Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Waikia ndomereri hau ni twiko tukiaraniria njitikiria ngikiria oro hanini ndugathi kuraihu ni ndiracokereria. skill bora ni mtukituma okay ingeria hau bora wina hinya kuma hau my brother akinjira riu tondu ndakihingurira handu hakwa no giukage nigetha nani no ngikuona ngiugo nani ria ndakira tushuguriga gutiga ha ngagutiga hau kora ndahingurire wira ni 2016 so no getareo ni miaka igana no akiona no gituka kindu kiaga ri gitiukaga uguo mithikiri ya XUK ri ikoragwo yumite UK na ni kuri bado mithikiri ya XUSA ri ikoragwo yumite USA uguo raigwa ni X koguo ni kindu kihuthiku gikamba gikahuthika kuria gacoka gigoka koguo yukaga imikuru. Ni urafatara kugura credit ya thimu yaku riu ni undu muhuthu no guthi haria ha M-Pesa wikire paybill number nio 33 account wikire namba ya thimu yaku ucoke wikire mbeca iria urenda kugura credit. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera *7*7 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya.
twagicokereria ngai kunyita ugeni oro ringi ngikuhiukia nginyagia kuria kaunti-ini ya Kakamega na ni ati arimi kuma kaunti ino kana matura ma kaunti-ini ya Kakamega ni makionanitie gucakaya na kwaga kuiganira kumana na guciriuthirio gwa fertilizer ya raithi na iria ikoretwo ikiheanwo ni thirikari. Kuringana nao maugite ati ni gwikoretwo na ungumania hindi ya uheani wa fertilizer ino kuria aingi mataraikorwo makihota kumiamukira undu uria wikiritwo hinya ni seneta wa kaunti ino ya Kakamega ni Boni Harware uria ugite ati itonga iria iri kaunti-ini ino nicio ikoretwo ikigunika na fertilizer ino. Na fertilizer wanataka wauzie hawa wananchi. So as evidence in Butere, there is an open process to frustrate the government program so that wananchi wakulima wakishachoka wanaenda kutafuta ile ya 1 acre ama ile ya Apollo ama ile ya Barasa. Barasa, you are elected like me. I'm warning you, pana chesa na maisha ya watu wetu. Hiyo biashara yako ya mbolea, hiyo biashara yako ya mbolea ya 3,840 yenye na frustrate hii national program, nenda ufunge, wacha kabisa. Wakati serikali national government center imeshindwa, ndio wewe unaweza kuja na hiyo expensive fertilizer. Na isitoshe hata ile yenye uko nayo, ninakuambia lazima uanze kuuza at 2,500 vile national government inauza kwa sababu tumechanganyikia wamama, wazee na hata walemavu na vijana. Kitu ningependa kusi Ministry of Agriculture na National Cereals Board, wakati unatumiwa message ya kusema utapata mbolea, ni heri tena watume pay bill, utume pesa kwa pay bill alafu ambiwe kuja chukua mbolea yako on Tuesday. Yes. Kuliko kila mtu kukusanyika hapa na kuna ujanja. Mtu saidie. At least tupate mbolea ndio itusaidie, ndio huku mbeleni at least tupate mafuno ya kusaidia hata watoto wetu huku mbeleni. Naomba tu mtusaidie kabisa, kwa sababu hata tumechoka. Tukikuja hapa watu wa makari ndio wanapata mbolea, lakini sisi wenye hatuna makari tumelala tu hapo, lakini mbolea hatupati. Unaona tu ati wameongana sasa. Na kumana na mugomo uria ukoretwo ukiambikitwo guku bururi-ini wa marigitari o mothe ukiingira nduku ya gatandatu ni ikinya rigicungirire na njira nene namba nene ya arwaru gukorwo ikihura mathibitari-ini ma andu kiumbe. Ni ikinya riria rigicungirire arugamiriri a mathibitari maya gwikaira thirikari gukorwo ikimateithiriria na kigina gia gukorwo magiteithiriria hari gukinyaniria utungata kuri arwaru aya. Kuringana na murugamiriri umwe wa Christian Mariana niwe Sister Bete Sabato ni akiugite ati kumana na so many patients that in fact we are not able to manage because some are even along the corridors. At this juncture we request the national government and even the county government that wherever they have some help they may consider us, because we serve the public and we have dedicated all our time that whoever come to Krista Marian must be helped. And so we request those who are within Kisii County not to die at home, but come and seek help, and Krista Marian will be ready to assist you. And no matter how much we'll dedicate, our staff are very dedicated and they are serving day and night so that none of our people within Kisii County loses life. And we thank the team that I have at Krista Mariam for their dedication and hard work. Nao aciari kuma gicigo bunge kia Marindigo kwari ni kaunti ya Kilifi ni makigathiririe na njira nene mubango mweru uria urakihuthika hari ugai wa kigina kia NGC kana kigina kia basari kuri arutwo mwena uyu. Kuringana na aciari aya maugite ati mubango uyu na uria uragitwarithio rungu rwa kigina kia ukuria wa matura nikio NGCDF ni gukorwo ukimateithiriria na njira nene na makiria kuri arutwo a secondary. Ni ndeto iria ikiritwo mukonde ni mubunge wa gicigo giki kia Marindi Amina Munyanzi na kuria
augite ati makiria ma arutwo 10,000 a macukuru ma secondary nio makorwo makiguneka rungu rwa mubango uyu. Mfumo wa kuwa, kwa sababu mimi mbunge ni jukumu langu kujenga madarasa na kuangalia infrastructure ya primary na secondary schools. Hizi madarasa ambao najenga lazima ziwe zina wanafunzi. Na wanafunzi kukaa pale ndani ni nini? Ni karo ya shule. Si ni hivyo? Sasa mimi nikisema nimekuja hapa kulipia hawa watoto basari nimefanya makosa? Ama nyinyi mnataka vipi? Mnataka hati watu wa apply wapate watoto 30, watoto 200 na wawe hawajapata. Leo hii nimekuja na timu yangu. Na ndio maana mumeona wamekuja pale na form za basari. Na nyinyi kama wazazi mumwambia musaini pale. Si kila mzazi pale amesaini. Na mkaleta kitambulisho chako na kadi yako ya kura. Tuweze kujua kwamba wewe ni mtu wa wapi? Ni mtu wa hapa Malindi. Wakati Mung'aro alipokuwa mheshimiwa ndio tulikuwa tukitembelewa namna hii na basi tulikuwa tukipata vizuri sana. Lakini kutoka hapo wazazi wanajaza basari lakini hawapati kwa sababu ule uongozi ulikuwa uko mbali na sisi. Lakini mfumo huu mpya ambao umeanza nina imani nao kwa sababu vile ambavyo nimeuona uko na uwazi na yule mtoto ambaye ni mlembwa atapata yeye na hakutakuwa na ufisadi. Wenye wana apply ni wengi, zinaenda kule zinakaguliwa, unapata mara ya kwanza hupati, mara ya pili hupati. Kama mimi mzazi nasusia kujaza kwa sababu najua hata nikijaza sitapata. Sasa hiyo imekuwa changamoto kwa vile Amina mwenyewe ameamua aje mashinani. Ninashukuru sana kwa sababu imekuwa rahisi kwangu mimi kama mzazi kuja shule kujaza, najua hiyo niko na uhakika kwa nitapata. Sababu mlimpigia kura, mkamwamini kama mbunge wenu. Na yale ambayo ameyafanya siku ya leo ama ataenda kufanya siku ya leo ni kitu ambacho ni cha manufaa kwa wanafunzi wetu. Watoto hapa wametoa taarifa na watoto nake murutani munene wa thukuru wa secondary wa Masol Gukwareni county ya Pokot ya Ithũĩro ni Benjamin Siwata ani agithingatite andu a wendi mwega gukorwo magiteithaniriria hari kunina thina wa maĩ na uria ukoretwo ukigomera thukuru uyu oro ndumwe na aikari a itura riri. Kuringana na mwarimu uyu augite ati ni thukuru uyu ni ukoretwo uri wa kiguni na njira nene kuri aikari a itura riri kuona ati riria magomerwo ni unyihu wa maĩ makiria ni makoragwo magietha uteithio wa maĩ kuma thukuru uyu. Tumia borehole ya shule na hivyo basi tunaona ya kwamba tunaanza kuona changamoto ya maji kwa vile tunatumia pia na community, na ningeomba siku ya leo ya kwamba waizani pamoja na gavana wetu aweze kutusaidia kutuchimbia borehole nyingine tupate maji ya kutosha ili pia tuendelee tuwe na maendeleo kwa shule yetu. Without devolution, I do not think that education would have come to this ward. In fact, most of the girls who are getting married, early marriages, is prevalent in this community. And then the boys are going to cattle rustling or just are being herders. So, hii shule imekuja imeleta maneno ya masomo. And without education, there cannot be an equalizer. So, I thank devolution for bringing Masol Secondary School to Masol Ward. And in addition to that, I thank the county government of West Pokot for focusing on Masol, because out of all the 20 wards in West Pokot, Masol is the most marginalized ward. And there is an affirmative action program to make sure that at least we bring health, education. If you put health and education, settlement will happen, because communities are moving from one place to another, and without the amenities such as health and education, hakuna kitu yenye itaendelea. So nasema kwa watoto wa Masol, as the BOM chair, I'm very happy. I'm happy because we are able to compete with the schools in Makutano, the schools in Kapenguria, and to record a mean score of 7.5, being the fourth school in Masol, only being 8 years old, is a success by itself. Ifuatio kuma mwena wa Pokot igagitwikira gaturumo ka maria twagikora tugikomaria na tugicokaneria gukometha-ini ya Muthingi TV. Gikunjuro kia mohoro ngatho makiria ni tondu ayo wagitikira kunyitanira na ithu horo ndumwe na gutwihokera wiroreri wa kunga kihoka ati no akimenya uria bururi uragithii na mbere
na kwigarira mundu gwitoti wa Irobi wagatuma ndumereri yaku ni nginyu mundu gwitoti wa Mbui wanja nda kuona mundu gwitoti Jowath ukiuga ati Kirinyaga avai kuu kuravingwa Irabu ni cibingwe biũ ni ngatho muno ucio ni kuma mwena wa Kirinyaga. Ngai kwendithiria mahinda mega tugicemania riria ciri kihanda thaa 1 cia hwaini ngikurehera mangi na maingi maria makorwo makihanikite guku bururi-ini wa Kenya ni ria kwa ni Mwangi wa Murugi.